Ne ölçüyoruz konu? Kuça çıkar. Ama yolda arkadaşlar. Миңдеген адамдардың опаты күйіп отыр. Anan alış gelgeleler mi? Kara büt kuyup kettin. Kuyup kettin. Çılık boğulat işte pazar girsin. Bal batmırdan girmeyi ben. Niye sattı gire? Niye kısır çaşmayı be? Su çarptırmayacak. Четко чулпа, дай бал. Четко чулпа. Не тронь, давай. Назад давай, назад. Вот как воронки. Бугандар. Ринат. Воронов келди. Cıl. Gel çıkaranlar hani büyük etti. Önce çektiği göre. Ben alternatörüm bayatım. Oh. Bir küspetip bakalım durmayı var. Canım, aranızı çıkartın. Cıl yani. Yarın bakalım yumurta var mı? Cılar. Böylece çıkıp canım tepkiler.
Алысырақ ырғытпады бар. Бөлік. Сен бар сұрайсың ба? Кетіңізді бияққа кеткен ұлмақты жақсы алғачын. Gelgende sırası gösterdi de bak. Örtünden gelip de Oyundan bana çıkan lesiz var onlar hatta. Alo. Kaç baba, çetke kaç baba. Yol baba, yol. Haydi. Jıl arka. Orada ağzından halka oturuyor, bekliyor, büyük ediyor. Kaç. Nereye git.
Азыр бизге кайрылып, мындай жөнүндө ешкандай жабыр калгандар боюнча обращение болгон жок. Мен ойлойм, мындай шарттар ошол ичинде калган жок болсо экен. Азыр иштеп атат биз бригада. Kaç. Ege, жылбаңызчы. Ой, жылкоо чапка артка жарым метр, 1 метр. Мен журналистмин. Alt расчет çıkıyor. Şamal ayda. Ошо мындан күчүп атат, э? Азыр канча өртөчү кызмат менен иштеп Канчага чейин өчүрүп бүтүп калат? Görüntü başına aldı ölçüp. Arjağını menen basıp, arjağı menen. Arjağını. Hey, dur. Hey, kimde durasın? Oy. Байке местаңыз бар беле? Ал кайсы жакта күйүп кеткен жакта же? Сине чарбайлы болсо, күйүп көрсө İşte rakı. Ondan çıktı da etmez bu Burs'tan. Yok Burs'tan çıktı. Koşan oldu o mantıdan çıktı. Bak sen de çaş bacadat üstünden. Üstünden de çaş bacadat deme ya nasıl? Ne elektristotdan çıkıp duruyor.
Сондай деп айтып отыр. Өзі да қалды. Ремонт. Силердин местаңар бар эле, байке. Канча миңдик товарыңар күйдү? Одан жаңадан чыкты. Канча чыгымга учуратыңыздар, байке, примерно? Эми чыгымын билбейбиз эми, ал чыгымын эсептелет да эми, чыгымын билбейбиз да. Кап жаман иш болду. Seytekten. Olacak, pazarlıklar her tarafı. Kabile gel. Yemeğin şimdi işi var. Gel o. Sen niye toplatasın? Ben ne? Size ölsün böyle. Kanayısın? Yaxşı? Çizilken mi? Aa, жылын Qanday sen bozor. Açım kaldı. Boronuktan almaysızlar. Boron. Ошондуктан Причина пока не можем сказать о том, что надо работать в лаборатории, экспертиза должна провести, а после этого только будет известно. Ну, скорее всего, наверное, где-то замыкание электричества.